Pa najčešći uzroci trovanja hranom, posebice tijekom ljetnih mjeseci, su bakterije roda Salmonella ili Campylobacter, kojima pogoduje visoka temperatura. Stoga je neophodno educirati naše potrošače na koji način spriječiti moguća trovanja hranom. Koja je to onda nekako rizična hrana, rizičnija hrana koju ne bi ili s oprezom treba konzumirati tijekom ljeta? Pa evo recimo bakterije roda Salmonella često možemo naći u hrani animalnog podrijetla kao što su svježe meso, svježe mlijeko, zatim jaja ili proizvodi od sirovih jaja, ali tu su svakako recimo riba, svježi morski plodovi, tako da bi rekla u stvari da je to ona rizičnija hrana o kojoj svakako treba voditi računa prilikom pripreme i konzumacije. Na koji način? Na koji način? U stvari postoje pravila, to mi zavolimo zvati 4O, operi, odvoji, obradi, odhladi. Znači prvo je pridržavanje higijenskih navika koje kreće od nas, znači temeljito pranje ruku prije pripreme jela, tijekom pripreme i održavanje higijene radnih površina, zatim pribora i same hrane, znači na mjestu kojima rukujemo. Isto tako je odvojiti, jako je važno odvojiti sirovu hranu od termički obrađene hrane da ne bi došlo do križne kontaminacije. Onda isto tako pripremiti hranu. Većina bakterija se uništava na temperaturi iznad 60 ili 70 stupnjeva Celzijevih, stoga je temeljita termička obrada nužna, ja bih rekla i ključna tijekom ljetnih mjeseci kako bi spriječili trovanja hranom. I na kraju u stvari ohladi, to bi značilo da nakon što hranu pripremite i konzumirate, da u najdužem periodu od 2 sata hranu pohranite na nižu temperaturu, to je na temperaturu hladnjaka, to je ispod 5 stupnjeva Celzijevih. Dakle, rekli smo koja je to rizičnija hrana s kojom treba paziti tijekom ljeta, ali ima tu i one hrane koje stvarno preporuča se tijekom ljeta, onih namirnica koje bi više trebali koristiti. Koje su to? Pa gledajte, sve namirnice su na kraju sigurne ako vi s njima sigurno rukujete. Jel? Ono što vi volimo reći u stvari namirnice koje su same po sebi manje rizične, koje sadrže manju količinu vode, jer u stvari voda je medij koji isto pogoduje rastu mikroorganizama. Tako da u svakom slučaju konzumacija krekera, nekih vafla ili grickalica bi svakako bila na neki način sigurna. Jel? Onda s druge strane sokovi koje već kupujete, koji su već pripremljeni i zatvoreni u bocama, su sigurno sigurniji za konzumaciju od onih koje se pripreme, pa možda naprave u kućanstvu, pa onda se nakon nekog dužeg vremena konzumiraju, to nikako ne bi preporučili. Tako da u stvari treba gledati neku hranu koja je u stvari manju količinu vode, koja je sama po sebi suha. Evo, hvala za sada. Idemo sada u ovom trenutku pogledati. Kolegica Paola Poljak-Morandini saznala je kakvu hranu tijekom ljeta konzumiraju u Varaždinu, Varaždinci, a što preporuča struka? Salate, jaja, paradajz, krastavce, sve povrtno, što manje kuhano, svježe i čekamo bolje hladnije dane. Borovnice, maline, povrće, tikvice i tako. Plodovi vrijednih poljoprivrednika najbolji su odabir za visoke temperature. Svježenje, krastavce, salatice, paradajz, paprika, to je lagana hrana, a dobijete vitamine i imate neka dobro iz mesa baš, pa normalno neke malo mora biti. Ne? Ekološki krastavci gospodina Šipeka doslovno se mogu pojesti skorom odmah. Lako probavljiva hrana pomaže tijelu. Štetne posljedice sunčevih zraka neutraliziraju antioksidansi. Svi znamo da je najjači antioksidans vitamin C kojeg imamo recimo u voću, onda imamo recimo konkretno u običastom voću, u agrumima, ali recimo ljudi manje znaju da je recimo jedan veliki antioksidans ili likopen koji postoji u rajčicama, koji recimo je prirodni zaštitnik od UV zračenja. Beta-karoten iz mrkve i drugog narančastog voća i povrća štiti kožu. Dobrodošlo je i lisnato zeleno povrće. Hidratiziranje je životno važno za organizam koji za velikih vrućina gubi i 2 litre tekućine. Vode, pa po 2 litre pretežno spijem na dan. Imam jednu mjeru i tih 5 čaša moram popiti na dan. Voda, mineralna voda, limun unutra, malo leda i to je to. Iskusne kumice za sve imaju dobar recept. Da se ohladi borovnice i da malo maline, kupine i da se složi u smutije, tako.
Voćni smuti bi bilo dobro napraviti zbog toga jer osim što ćemo dobiti vodu, dobit ćemo i različite esencijalne vitamine i minerale, ali uvijek voda je voda i voda je zakon. S tim da mi malo možda i griješimo, neko kaže, ali uzet ćemo hladni napitak. Bilo bi dobro da u ovim temperaturama, zamislite, pijemo lagane čajeve i to prvenstveno zeleni čaj. Bili mi u moru ili u lavoru, dobro će nam doći i hlađenje iznutra. Evo, koje su to, dakle, savjeti koji bi još mogli dati kada govorimo baš o sigurnosti hrane tijekom ljeta i da prokomentirate ovu reportažu? Zaista dobri savjeti, ali koliko ih u stvari koristimo i koliko se toga pridržavamo? Pa evo, sad prvo bih pomenula ono što mi iz ovog priloga onako malo bilo značajno je što su se spomenjali svježe voće i povrće koje svakako je tijekom ovih ljetnih mjeseci, preporuka jest i sezonsko, jel? Preporuka je svakako držati se tih higijenskih navika u domaćinstvu. Spomenuti su smutiji. Ono što je, ja mislim da je jako važno napomenuti da sve što pripremite, tako i smuti, treba konzumirati svježe, a ne ostaviti na sobnoj temperaturi, jer to je isto onda podloga za rast mikroorganizama. Koliko smijemo ostaviti na toj sobnoj temperaturi? Pola sata, sat? Pa evo, rekla sam, već sam naravno spomenula, maksimalno 2 sata. S tim da je preporučljive i kraće, jel? Ali ukoliko vi pripremite neku hranu koja je stvarno vruća i treba neko vrijeme da se ta hrana ohladi, tako da je maksimalno 2 sata, a preporuka je kraće. Ono što bi voljela istaknuti je u stvari da su Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu je provela istraživanje o higijenskim navikama u domaćinstvu i to istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku naših građana i na 1004 ispitanika i u stvari dobili smo jako zanimljive podatke. Ono što bi recimo sad ljeti jako bilo zanimljivo našim potrošačima reći je da u stvari rezultati našeg istraživanja su rekli da 9 od 10 naših ispitanika ne koristi prijenosne hladnjake ili termovrećice za prijenos zamrznute hrane iz hladnjaka od trgovine do kuće. Pa niti, evo, da, jedna navika koju nemamo definitivno. Tako je. Evo, gledajte, to je posebice važno tijekom ljetnih mjeseci. Isto tako smo svjedoci da često nam put od kuće, od trgovine do kuće može potrajati. Pa razmišljajući na takav način, visoke temperature i dugo vrijeme putovanja od trgovine do kuće može stvarno biti dobra podloga za razvoj mikroorganizama i potencijalno trovanja hranom. Jaja su često puta pitanje kako postupati tijekom ljeta s jajima. Neki kažu da se u trgovačkim centrima ne moraju držati čak u hladnjaku, a kod kuće su neka upozorenja koje kažu da se ne bi trebala držati na vratima hladnjaka jer se tu mogu pokvariti jer je tu temperatura nešto viša. Gledajte, u Hrvatskoj čemu se jaja pohranjuju u hladnjaku, što je u stvari istina najispravniji način, jer to je temperatura koja potencijalno zaustavlja rast mikroorganizama. Međutim, s druge strane, držanje jaja na sobnim temperaturama je isto u redu, ali to je jako važno napomenuti da je ključna termička obrada jaja. Tako da mi nikako ne preporučamo konzumiranje sirovih jaja, pripravaka od sirovih jaja, posebice tijekom ljetnih mjeseci, priprema krema na bazi jaja koje se nedovoljno termički obrađuju, tako da je termička obrada jaja nužna. Ne toliko koliko je čuvanje je dakako važno, ali termička obrada... Dakle, u stvari, kuhati kremu za kolače, peći, a ne nikako raditi one nekakve kreme koje... Na pari, recimo. Na pari. Isto tako, prilikom kupovine jaja, jako je važno da provjeriti da li su jaja oštećena. Zato što je stvari kontaminacija jaja dolazi s ljuske. Jesmo li rekli koje su to temperature na kojima u stvari se preporuča čuvati hranu tijekom ljeta? Pa temperatura hladnjaka, to mi je u stvari temperatura znači do 5 stupnjeva Celzijevih. A s druge strane, onu hranu, količinu hrane za koju ste sigurni da nećete pojesti, konzumirati u roku par dana, isto tako možete zamrznuti. I onda naknadno odmrznuti. Tu bi voljela isto napomenuti da najsigurniji način i preporučen način odmrzavanja hrane je u hladnjaku. Zato što tada se postepeno odmrzava hrana, ne na sobnoj temperaturi, što su rezultati našeg istraživanja pokazali da u stvari gotovo 40% naših ispitanika odmrzava recimo meso na sobnoj temperaturi.
Evo, hvala za sve savjete. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo je to sve za danas o zaštiti potrošača. A za kraj bi nekako zaokružili cijelu ovu priču. Još jedan puta pogledali film, edukativni film o pravilnom rukovanju hranom u domaćinstvima koji je pripremila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Operi, odvoji, obradi, ohladi. Zapamtite stvari 4 ako si sa hranom friendly. Prije nego što si se razgibo, prvo se operi ruke, stol, hranu i pribor. Pa sve odvoji, sirova i kuhana hrana nek zasebno stoji. To su bitni faktori jer inače dolaze bakterije. I kuhaj, peci, čak i prži, ladi, dadi, dobro se obradi. Pa na kraju ohladi, u frižideru to drži. I dobro zapamti to, operi, odvoji, obradi, ohladi. Čuvaju te tvoja 4O.